Pa da, dobro smo za sad ovo odigrali, 12 utakmica bez poraza, sigurno da to nam daje na samopouzdanju i trebamo tako nastaviti. Sada doma kući protiv Triglava, s njima smo igrali prvu utakmicu neriješeno. Sigurno su jedna dobra ekipa, sada su, ne znam, prije nešto malo su mijenjali trenera i sigurno da ću biti sad sigurno nešto bolji, ali mi moramo raditi na našoj igri, razmišljati o nama, njih ne podcijeniti i onda ja mislim da će sve biti u redu. Rekao si, prva tekma se je končala z 0-0, kako tokrat v Stožicah priti do zmage proti Triglavu? Pa sigurno je teško igrati protiv takve ekipa koje stanu malo više u defensivni blok, svi su iza lopte, više se malo orijentiraju na obranu protiv nas, ali moramo pronaći neko rješenje što i radimo na treninzima, ako moramo pronaći rješenje za taj defensivni blok, kako da to probijemo što prije i onda kad se zabijemo, onda će to biti lakše. Konkurenca je velika, sploh na sredini igrišča, ker tudi sam igraš ogromno igralcev, ampak odkar si prišel od druge tekme, prvo nisi bil registriran, odkar si prišel si vse začel v prvi postavi. Kako si zadovoljen s svojimi predstavami? Pa za sad sam zadovoljan, pošto prije toga nisam dugo igrao tako u kontinuitetu konstantno i sigurno da mogu još bolje i sigurno da od sebe tražim da budem još bolji i da još budem u nekim segmentima igre kvalitetniji i sigurno da tome pomaže što je velika konkurencija jer to samo može pomoći svakom od nas da bude bolji igrač, da se više trudi na treninzima, da daje sve od sebe i sigurno da je to dobro za ekipu. Dario, hvala, srećno. Hvala.